Mali savjeti onima koji se spremaju za Brazil. Rio je onako, moram priznat, ne volim tu sigurnosnu situaciju izdvajati, ali ipak je opasan. U hostelu u sobi gdje nas 8 bilo, 4 ljudi u tih 8 dana je opljačkano, na različitim mislima razdvojeno, ne od jedan put. Tako da je prilično opasno i znači treba se ipak malo čuvati, držati se ovih turističkih četvrti, jel Ipanema, Copacabana, ne ići u favele ko što sam ja napravio slučajno, nakon par onih caipirinha, vraćao sam se, ušao u krivi autobus lokalni i otišao ravno u favelu. Nedavno se veliki Gogo vratio sa putovanja po Aziji, točnije Kina, Koreja, Japan i Tibet. Mogu ispričati da sam se penjao do baznog logora Everesta na 5300 metara i da je temperatura bila -22,5 tu noć. I kad vas počne muti u drogu, onda nije dobro. Pa to se upravo dogodilo, a? Je, to mi se dogodilo, tako da sam pola sata bio vanka na udaru vjetra na -22,5, s gaćama do tu. I ajde, obavi posao. Sad ti ova naša bura ništa ne znači ovih. Ništa, ovo je bila Kamilic. Sutrašnje putopisno glazbeno predavanje Goran, uspješni član Feniksa i ne toliko uspješni član Glavatih želvi, naslovio je Bijeli mišem po svijetu. Bijeli miš je u biti jedna mala keramička figurica koju mi je mater dala na mom prvom velikom putovanju da me čuva, da bude moj suputnik. I od tada ga stalno nosim u džepu sa sobom i kad mi je teško, kad se događaju neke gluposti, ja posegnem rukom u džep i stisnem mišu i odmah mi bude lakše. Bio je na svim kontinentima i lakše bi ga bilo pitati gdje nije bio. Na Antarktici nisam bio, to namjeravam ići dogledne 2 do 3 godine i cilj mi je tamo roniti u suhom odijelu ispod onoga leda, malo se smrzniti. I sljedeće putovanje, kao što sam rekao, unutrašnjost Afrike, da to malo prođem i još nisam otišao do Šetnice. To je naše ovdje u kanalu. Ne mogu vjerovati. Zamisli. Tako da mi je to još ostalo, moram još i do Šetnice, ali prije ću ja na Antarktiku, Afriku obaviti pa ću onda na Šetnicu. Šetnica za kraj. Bilovanje kratko i brzo je prošlo, za duže sutra u 19 sati u Azimuta. Ovaj nenaročito bistri, ali nadasve zanimljivi i simpatični Šibenčanin svirat će, pjevat će, zanimljivo će govoriti, pomoće mu i prijatelji. Dođite, nećete požaliti.